Bok ekipa, tu se skrivam u kutiji i nadam se da me neće nitko pronaći. Sada kada imam malo vremena to u kutiji dok se skrivam, želim vas pitati da li znate kako odabrati sat za trčanje i koji sat odabrati. Od svih satova koje trenutno imamo tu kod nas na tržištu, definitivno bi preporuka bila za brendove Garmin, Polar i Suunto. Iako na tržištu postoji daleko veći broj modela, to jest brendova satova koje se mogu koristiti za trčanje, definitivno bi preporučio ova tri brenda. Idemo započeti sa prvim brendom, a to bi bio Garmin. Njega možemo podijeliti u dvije kategorije, a to je Forerunner i Fenix. Forerunner modeli su namijenjeni za tri sporta, znači biciklizam, plivanje i trčanje, nešto imaju kraći vijek baterije i lakši su. Fenix satovi su daleko naprednija verzija, znači oni su malo masivniji, robustnije izrade, nešto su malo teži, dugotrajnije baterije. Možete ih koristiti u svim vrstama sportova, tako da možete ih prilagoditi bilo kojem sportu u kojem ste aktivni. Eto nas i kod našeg dragog Finca Suunto. Dakle, Suunto bi podijelili u nekakve 4 kategorije. Imamo Suunto serije 3, serije 5 i serije 9. Postoje neke serije koji su i stariji modeli, serija 7 ili Ambit serije koji su prije nekoliko godina izašle, bile su vrhunske, ali prvenstveno se držimo na serijama 3, 5, 9 i ostaje nam četvrti Vertical. Nekakve bazne razlike između tih serija 3, 5 i 9 bi bile jednako kao i Forerunneri kod Garmina. Dakle, serije 3 i 5 imaju nekakve osnovne značajke od klasičnog GPS-a, potrošnje kalorija, udaljenosti, tempa, znači možete ih koristiti kao rekreativci, a može se ih koristiti za ozbiljni nekakav trening, dok serija 9 je izrazito jači model, on je u klasi sata Fenix, znači multisport sat, robustnije izrade sa daleko naprednim funkcijama. Imamo i seriju Vertical koja je prvenstveno namijenjena za planinare, znači za outdoor nekakvo trčanje, treninge. Oni su biti prvenstveno napravljeni zbog barometra, zbog termometra, zbog visinskog mjerenja, tako da su oni prvenstveno za planinu. Eto nas i kod Polara. Dakle, Polarove satove bi stavio u kategoriju recimo dvije vrste satova. Imate Ignite seriju i imate Grid seriju koji je sad trenutno najjači model izašao od Polara sa multisport funkcijama i opet dolazimo do toga da je on u kategoriji Garminovog Fenixa ili od Suunta serije 9. Tako da jednako jaki multisport sat sa svim mogućim opcijama i ne zaostaje apsolutno ništa za prethodna dva brenda. Ignite serija nekakav osnovni model, nema nekakve posebne funkcije, ali eto, za početnike će biti zadovoljavajuće. Naravno, u konačnici će presuditi to koliko je budžet i koliko mislite izdvojiti za navedeni sat. Računajte na to da je taj sat nešto što će vas pratiti narednih nekoliko godina na ruci. Ako ste kroz ovaj video uspjeli odgonetnuti koji idući sat kupiti za trčanje, zapratite me na mojem kanalu i vidimo se idući put, a ja se idem probati izvući iz ove kutije jer je postalo opako vruće, ali mislim da se vani smirila situacija.